pođe jednom Sveti Sava da uči narod pobožnosti i vjeri. Idući po svijetu naiđe na ljude gde sa 4 vola unose svjetlost u kuću. On ih zapita: šta radite to, braćo? Evo, načini smo ima 3 dana u kuću, pa nikako se u sobama ne vidi. 3 dana sa ova 4 vola unosimo svjetlost, pa sve jednako. Do pred vrata se vidi, a kad u kuću mrak. Sveti Sava se pomoli Bogu te im reče: ljudi Božji, treba načiniti prozore evo ovako. Pa im onda načinio prozore, a oni mu se mnogo zahvalili. Zašto je jela zelena? Sveti Savo nakon dugog putovanja po svijetu oslabi i ostari. Došavši jedanput u planinu sjede pod jednu jelku da se odmori. U taj mah pozove ga Bog sebi. On se sa toga mjesta vaznese na nebo i blagoslovi jelku. Od tada ostane jelka blagoslovena, a da se to zna, ostane zelena i ljeti i zimi. Otkuda glavice u luka? Jedared putovao Sveti Sava, pa kako je bio mnogo gladan, ugleda jedan struk luka i maši se da ga otkine. Ali tek što je on pružio ruku, skoči odnekuda đavo i otkine struk sve do zemlje. Bog na to naredi da onaj ostatak u zemlji zadebljuje, te ga Sveti Sava izvadi i stane jesti. I od tada, po Božjem blagoslovu, koren luka ima veću vrednost od struka. Jednom na putu srete Svetog Savu jedan 100-godišnji starac i uzvikne: milost svetitelju. A šta si rad, starče? Upita ga Sveti Sava. Daj mi još koju godinu da poživim, jer mi je žao da ostavim ovaj beli svet. Sveti Sava se osmehnu te upita starca: jesi li, starče, za tvog se života oženio, što si imao da oženiš? Jesam. Jesi li se najeo i napio? Jesam. A jesi li se najahao dobrih konja i nanosio lepog odela i oružja? Jesam. Jesi li se, starče, napevao i nakukao u životu tvome? Jesam, vala, i to, svetitelju. Jesi li preterao i koju žalost mimo radosti? Jesam. Možeš li da saslušaš sebe? Ne mogu. Možeš li sada da radiš? Ne mogu. A možeš li da ćutiš i da ne govoriš svaki čas? I to ne mogu. Pa šta hoćeš sad? Pravo mi reci. Starac slegne ramenima i učuta.